Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бейсенбіде тауға шығамын. Сабақ мақсаты сюжетті сурет бойынша сөйлеу. Цель урока – говорение по сюжетам картинки. Кітаптың 93-ші бетін ашып, жаңа сөздермен танысамыз. Открываем с книги 93-ю страницу и будем знакомиться с новыми словами. Открываем словарь и пишем новые слова. Апта – неделя. Бүгін – сегодня. Дүйсенбі – понедельник. Сейсенбі – вторник. Сәрсенбі – среда. Бейсенбі – четверг. Жұма – пятница. Сенбі – суббота. Жексенбі – воскресенье. Пишем красиво и аккуратно. Повторяем слова. Теперь задание на чтение. Открываем 94-ю страницу. Бүгін дүйсенбі. Дүйсенбіде сабақ басталады. Дүйсенбі – это понедельник, да, ребята? Екінші, бүгін сейсенбі. Сейсенбіде бассейнге барамын. Үшінші, бүгін сәрсенбі. Сәрсенбіде доп ойнаймын. Төртінші, бүгін бейсенбі. Бейсенбіде тауға шығамын. Бесінші, бүгін жұма. Жұмада хайуанаттар бағына барамын. Алтыншы, бүгін сенбі. Сенбіде үй жинаймын. Жетінші, бүгін жексенбі. Жексенбіде дем аламын. Ал бүгін қай күн, балалар? Ребята, а сегодня какой день? Да, сегодня вторник, сейсенбі. Итак, ребята, в этом урок закончился. У вас первое задание – переписать в словарь новые слова и запомнить. А второе – прочитать предложение в 94-й странице. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.